hydrotherapy ni handu urikagio mai ni tukwirwo mundu arikagio mai ni mau atia na mwiri oyaga mai mau atia na nikikoragwo ikiritwo mai ni macio ari njira ya kunogora na kunogora mahindi itagwo muscle relaxant mundu gwitwo Eunice Njeri tukorwo nake ithaa ria thaa igiri ithaa ria thaa imwe Kamau aratutwara nginya kuria county-ini ya the county kuria Murang'a Jamuno we niguo kurerwo kana niguo areita niwe ugoka nigetha tukiarie Jamrek Kamau one of the Irongos aria mara etagwo Jamrek Irongo Kamau na Irongo Kamau ucio ri ari mubunge wa Kigumo miaka 10 na ari minister wa Metropolitan na kwa Kigumo ni Murang'a Dani so Murang'a kuria kwa Kigumo is the heart of Murang'a good nitugo gitikira tukiigwe kioneki giake nerega kugania ararugama gitikia governor na kiama kia Jubilee tuko hapa tumsikize na watu wa Murang'a pia wamsikize watajiamulia wenyewe na nie joragia mugani kiurio kimwe tuge yakwa hivi ni ndakugeithia ni uguo icio ingi timaga kuri mwiroreri correct uguo ciori ri andu maga kika ati uria cigo gicokio Jamrek ni aguka akiarie cia Murang'a ndona weherania magatheti ukwenda atia nigetha turorere gatheti ire na gatheti of course nikora expecto kiria giko kiaririo muno ni uhoro wigie Mathakarwa Mathakarwa ni mutongoria wa kama kia NARC Kenya ni araingirie kiama-ini kia kana ni ngirie kiama kia Kenya ni kiringirie ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja na aramukirwo ni mutongoria Raila Odinga na marakena ni mekurutania wira hamwe na Karua arakiuga ati ni eguthi na mbere na kunyita mbaru Raila Odinga tondu arauria aratake ari agiuga critical arata I've been looking keenly without any struggle and I have identified a critical mass of good people within the Azimio hendu araroria ararora mundu wa Azimio kuna andu ega na etikitie na oi araiga ni eguthie kuo na no cio niguo ndu ratumire no gatheti ni ratira atiriri ata ukorwa kane ni kamugwe gekire thumu gaikirio Raila tondu Raila ri no nginya ambe agerie kwaraniria na andu aria makoroko kwa Azimio mangigwa matuika magia guoya ni ndu wa guka kwao kwa mundu gitwo Karua mucio cio it could be a poisoned chalice for Odinga who will now be forced to calm the nerves of those in his camp who might feel threatened by Karua's entry hidio nake Raila arekaga uguo ri mundu gitwo Ruto ni arathire kuria Kakamega kana araria na tongoria Kakamega araiguana na Malala na mundu gitwo Boni Halwale arera Boni Halwale thie na mbere rugama governor kuria Kakamega nige rugama senator nigetha Malala arugame governor ko tondu arika na ndwa ni makoretwo magiukanirira no menye Malala ni wa Musalia na ke Halwale akoretwe mundu mo DP haya na kuria kundu gwitwo Machakos ri kurariga guguthia atia tondu Wavinya no arenda wiper flag na Nzioka ni arenda umuthe ni arendwo wikimia iki ni arigirwo kwanirira nona kuti kurahorerio Ruto ni rathia kihoragiria gwake ni ahorerie Kakamega ni ahorerie Naroko nitwa ni arahorerie kuria Nyeri ni arahorerie kundu gugwitwo Tharaka-Nithi gwatigetie Kiambu haya riu turakirwa Nzioka muthi Nzioka waita muthi ni akumake a major announcement niguo goda tutige mwiroreri na cartoon page 16 ya Daily Nation correct no tanathi cartoon yo ri mundu gwitwo speaker wa bunge ya buruni aragire kuingata kana ku declare ite cia andu aria mathamite kiama kiao vacant Murito JB Muturi speaker wa National Assembly araigire ite cio nginya cia MCA ri stikomba gwirwo ati ni cia ona mundu thamite kiama ndekomba kwirwo tigitigi ni vacant tondu kigia itika vacant no mnya ni IBC kiuga ni kihane mwerekera no ni tondu kwina mundu wathire igoti ni kuria mwana wa Naikuru igoti ya High Court akiuga ati speaker agirio kwamba kwanira ite cio vacant niguo thagio okwo tuthi page 16 page 16 tumatige na cartoon nikio ria kiroranitio cartoon kaira nikio kiria kikaroragia ru muthe ngociana ndona ntaka gutuhe anja meke ate me muramurire ha githe mundu akota kumuramura amenye nike kiraria kiria kingi nike kurathi na mbere ukatu oka ate ndiratiri goro mathani wakwa ndirimo mawega na mauru makwa ndaguthaitha reke mawega maingi mwana waku rituhe wa shaitani uhuthe Roboro ni rito ni The Curious na ni magoka rucio mena mundu witwa Alexander Jode haha so tutawasikiza no reke tambe tuikirie tugicokeria ni mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri ria thinashara.
ukire mwega o haria hothe uri ni kahinda kangi ndira kunyita ugeni thiini wa mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri ria thinacara na ritwa riakwa ni Njoroge wa Githiji. Mutongoria wa kiama kia NARC Kenya Martha Karua ni aingirite ngwataniro ya Azimio la Umoja na gukinyia muthia meciria ma mwerekera wake wa kiuteti. Mutongoria wa ngwataniro no Raila Odinga augite thutha wa ithurano cia wamurani muingi ni ukamenyithio namba iria Karua agakorwo agithakira ngwataniro-ini ino. Wambui wa Macharia ari na riboti na makiria. Kiondo kia ngwataniro ya Azimio la Umoja no kirathie na mbere na kwibebana thutha wa mutongoria wa NARC Kenya Martha Karua kwanirira itua riake ria kunyita Raila Odinga mbaru itanya-ini riake ria kuyukia utongoria wa bururi githurano-ini kinene kia mweri wa kanana. From now onwards, NARC Kenya and I are supporting the Azimio presidential candidate. Karua ugite ndurari undu muhuthu agicurania kwaraniria na andu na kurora mwahuri uri na andu mari na kioneki gia bururi akiuga kwa Azimio ni kwaronire kuri na andu merutire guteithia bururi. No side has only saints. All sides have people who may have looted in the past, and all sides have good people. I've been looking keenly and have been able, without much struggle, to identify a critical mass of good people within the Azimio coalition. Akimwamukira Raila ugite Karua ni hindi mucie na riu itanya ria Azimio ria kuoya utongoria wa bururi riri na wathi mweru. I don't think that he had any other choice, because the difference between this side and the other side is like day and night, black or white. Raila na Martha ni amwe ateti mega tu bururi-ini aria maruireire uteti wa ciama nyingi na kunyitana kwao ni kuongereire Azimio ritu uria ngwataniro eno ikoretwo igicaria. We all agree that there's still a lot to be done for us to achieve what the people of Kenya desire, which is the Kenyan dream as coined by the founding fathers of our nation. And we agreed that the time has come again for us to come together. And as we make this journey in Azimio together with others, I'm sure we will have many more time of briefing the nation and our of where we are in this journey. Itua riri rikinyanirio thutha wa mucemanio wa mathaa matanyihiire meri na thutha wa Karua kwanirira ndari rungu rwa oka. Raila Odinga ugite ndakauma utheri. She is going to get a number to play. Okay? Sasa ile ambayo mpira itaanza utasikia. Nikiambiriria kieru kiama-ini kia NARC Kenya thutha wa kweherera oka na kuigira rungu rwa mathagu ma ngwataniro ya Azimio la Umoja. Mutongoria wa kiama giki Martha Karua akiuga mari hamwe ni mehotorete gutigirira ni makinyaniria kioneki kia Raila Odinga ya kuigira thingira-ini wa iregi ithurano-ini twerekeire. Girifo tera Inoro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia. Nega muno Wambui wa Macharia. Kiama kia UPIA kiria gitongoragio ni Minister wa Kigina Ukur Yatani nikigirite ithabu-ini ria ciama iria ciranyita mbaru Raila Odinga gitaitani-ini kia giturwa gia president githurano-ini kia mweri wa kanana. Kiama kia UPIA kiraniire kana gikiranire ngirimiti ya unyitaniri ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja rungu rwa kiama kia Jubilee na nikiranire ati gutigirira ati makiria ma milioni 2 cia nduriri ciria ciururaga rugongo rwa bururi ni ciarika gikabu-ini kia Odinga. Uhoro uyu turaheo ni mwandiki wa mohoro gwitwo Waweru wa Nyambura. Nyumba ya mishemanio ya Bomas iria twikite kiguciririo gia ciama cia uteti cigitabania mishemanio ya kwarira ndama cia githurano kia mweri wa kanana o ringi yarire kiharo kiama kia UPIA kiria gitongoragio ni Minister wa Kigina Ukur Yatani gigikindira ati urito wakio githurano-ini kinene gikauhanda thutha wa Raila Odinga. Sisi tunasimama hapa tukiwa na confidence ya kwamba you are going to build on the very foundation of the economy that the President Uhuru Kenyatta has banqueted on this country. Imekuwa kama mtabiri wa hali ya hewa sawa. Kasema Raila, tukiungana mimi, Raila na Kalonzo hatuwezi kushindwa.
Sasa unaona hata ndugu hawa upya wako na sisi. Nani atatushinda sasa? Nataka kutoa shukrani yangu ya dhati kwa wanachama wa upya kwa kupitisha kwa kauli moja kuniunga mkono kama mgombea kiti ya urais katika uchaguzi na kuja. Yatani augite ati wira wake munene mwerekera-ini wa githurano kinene ni gutigirira ati ni acokaniriria hamwe makiria ma kura milioni 2 cia kaunti iria cituranagirio hamwe na gitaru kia rugongo rwa bururi kiria kiumbitwo ni nduriri cia arithia guthama akinyitanira na kiama kia UDM kia gavana wa Mandera Ali Roba. And we know that the future and the hope of our region rests with you. Does not rest elsewhere. And that's why we are your followers. And that's why we want to make sure that we travel with you and ensure that we delivered this much coveted prize. Nataka tuungane pamoja. Nataka nyinyi mkitoka mwende huko mpeleke habari ati ukombozi wa 3 ya Kenya imeanza. Harakati ya ukombozi wa 3 wa Kenya imeanza. Itakuja na hii uchaguzi ambayo inakuja. Atongoria a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja metikanirie ati o uria ciama nyingĩ iraingira mwaho-ini uyu wa ũteti noguo ithabu ria ithurano cia wamũrani rĩrarituha Na inawezekana. no na angĩkorwo nĩ maiguithanirie ati o kĩama kĩgatigĩrwo gĩtarũ kĩrĩa kĩrĩ ũrũmĩrĩri mũnene, atongoria amwe mongereire ati kũmwe ciama ici ciagĩrĩire gũtigĩrwo kĩharo cithimane hinya. Kwa hivyo wakati mwingine tusiingiliane sana Wiper na upya. Si unaona? Kama Garissa kwa mfano, kule tutangangana tu, lakini friendly fire. Lakini mjue friendly fire pia inaweza kuua. Rugongo rwa bururi rugumagirwo ni wagi wa mai ni undu wa nyihu wa mbura, no Odinga roiga ati angigathurwo ta president ni undu agacenjia na njira ya kwenja mai, tondu uthuthuria wonanite ati kuri mai maingi kiria gibataraga ni thirikari ina wendi wa kumenja na kumatheria niguo mahuthirwo ni muingi. Oho, Odinga ongerire ati thirikari yake ni karunga ruhonge rwa uthinji na wendia wa nyama na njira ikuguna nduriri cia rugongo rwa bururi iria cihokaga sekta ino. Kama Waisraeli wanaweza kubadilisha jangwa hiyo na mazao, kwani hapa kwetu ati arid tutaseme arid? Hapa juu, hapo Marsabit, hapo Moyale, Mandera, Tana River, kila mahali. Kwa nini sitajirike? Kuna shida kubwa kwa pande ya elimu. Kwa wakati mmoja miaka 2 zilizopita, walimu 5,000 walitolewa huko kaskazini mashariki. Na saa hii watoto wa huko hakuna walimu wa kutosha. Sisi kama wafugaji, we cannot be in opposition. We can't afford to be in opposition kwa sababu ya shida zetu. Na ndio maana tumebaki ndani ya serikali na tumepata maendeleo ile ambaye tuko naye. Na ni lazima tubaki pale pale. Upya! Kiama kingi riu nikirikitie guikia urito wakio thutha wa Raila Odinga na atongoria a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja marathie na mbere na gutamburukiria atongoria a ciama ingĩ guoko kwa unyitanĩri otoyo makinyitirira ati kwandanduka kwa batuni yao no kwa gukwararamia mieke yao ya uhotani. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nĩ wega mũno mũndũ gwĩtwo Waweru wa Nyambura. Nake mũtongoria wa UDA William Ruto nĩ atongoretie mbũtũ cia Kenya Kwanza kambĩini-inĩ cia mwena wa Mavoko kaunti-inĩ ya Machakos, na maugĩte atĩ magĩgathondeka thirikari nĩ magateithia a Kenya kwaura ũritũ wa mũrigo wa mũtũrĩre kũhĩtũkĩra mĩtaratara ya gũteithia ahũri biacara anini nĩguo mathondeke mawĩra. Tauni cia Athi River na Mlolongo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mavoko kaunti-inĩ ya Machakos ni kwa atongoria a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza mahungurĩte magĩtongorio nĩ mũnini wa President William Ruto, mũtongoria wa ANC Musalia Mudavadi na mũtongoria wa Ford Kenya Moses Wetangula kũrĩa mathiĩte na mbere kuha aikari. Kabla ya Disemba mwaka huu, kila mmoja wetu tutakuwa na bima ya afya ya NHIF. Kila mmoja wetu.
kwa sababu leo Wakenya wengi wanauza mali yao, wanauza mifugo yao, wanatumia pesa zao kugharamia mambo ya malipo hospitalini. Mimi naambia tunajipanga na tumejipanga, na tarehe 9 mwezi huu ushindi utakuwa wa Kenya kwanza. Na kile tunataka tunawashinde kwa round 1. Sema round 1. Round 1. Wangapi wataamuka asubuhi na pema kuchagua serikali ya hasla ya mtu ya kawaida? Harambee! Harambee! Kuringana na Ruto wona ayukio togureta president wa gatano wa bururi agatigirira ni athondeka thirikari iria gateithiriria hari gukuria biashara cia onjoria nini itemini ria kuongerera baita yao na makiria kuona ati gicunji kia 80% kia utonga wa bururi gikoragwo githondeketwo ni biashara ici. Safari hii tunapindua na tunabadilisha model ya uchumi, tunaanza chini tukienda juu. Tunaelewana? Tunabadilisha sio? Mnasema tubadilishe? Mnasema tubadilishe? Tuanze chini. Atongoria ya moete mwekeo gutetera onjoria biashara iria irega kurugamio ni thirikari ya wendia wa cuma nguru makiuga na thengia ukorwo ni kuri onjoria mo makoretwo magithie mugaru na watho ti othe magiriro kuhutio ni rucamio ruru. Hao watu wanatafuta hii machuma kuukuu ya scrap metal. Hawa ni wafanyabiashara na si wezi, wanatafuta riziki ya watoto yao. Tangu wafungie hii biashara manyumba yao imefungwa. Hawana chakula. Watoto wao wanalala njaa. Hakuna haja ya kufunga biashara ya watu wengine kwa sababu ya wahalifu. Kama kuna wahalifu wakabiliwe na polisi, wapelekwe wakabiliane na sheria, lakini biashara halali ya scrap metal, ya bodaboda, hiyo biashara ni biashara kama zingine, siendelee na sihalalishwe. Atongoria magithie na mbere kwendia Ruto ta mutongoria uria ukarehe ugaruruku na akurie bururi maugite wona ngwataniro ino ya yukio tongoria mweri-ini wa kanana igatigira ni acaria kihonia gia thogora wa muturire uria urutuhire a Kenya ingi. Naumia sana kwa sababu ya maisha. Bei ya chakula iko juu. Bei ya mafuta iko juu. Bei ya gas iko juu. Hata bei ya kujenga kwa sababu chuma iko juu, simiti iko juu, kila kitu iko juu. Tutaweka pesa kwa mambo ya kilimo. Tumsaidie kila mkulima, tupunguze gharama ya mbegu na bolea. Kila mkulima apate soko ya sawasawa na tuhakikisha kwamba chakula inafika sokoni kwa bei nafuu, ndio tupunguze gharama ya maisha. Kila Mkenya aweze kulisha familia yake na tuhakikisha kwamba Kenya inaweza kwenda mbele bila ya matatizo ya kukosekana kwa chakula. Rere githurano kia mweri wa kanana gitigarite igana rimwe ria 38 niguo gitabanio. Ngwataniro ya Kenya Kwanza igite na mbere kuha aikari o hamwe na kwendia kioneki kia ukuria wa kumana thi kwambatira na hindi ya icera gicigo-ini kia ubunge kia Mavoko. Ngwataniro ino yugite ati wona yeyo kia utongoria igatigira ati ni arirukia iganda cia gicigo giki iria igite na mbere gukua. Ngiribotera Inoro TV kuma gicigo kia Mavoko kaunti-ini ya Machakos. Njitagwo Kate Muthoni. Wega muno mundu gitokite Muthoni ndu wa riboti yo yaku. Twamba tukire tugicokereria ni kumenyithia ati aikaria kuria mutomo kuria Gatundu ya muhuro ni maiguaniire na urugamiri wa University ya Mama Ngina uhoro igio uria mekuriho no uhoro cio gukumenyithia twacokereria ke twamba tukirie.